Meni je odmah sve bilo jasno. U lijevoj je 4 kako je dogovoreno, a u desnoj 3. Pod rukom. Razlika u veličini je očigledna. Ma nemojte. Da, probajte, opipajte ako ne vjerujete. Da, opipam. Slobodno, pa kako ćete drugačije uočiti razliku? Jel vi vidite o čemu ja vama pričam? Vidim. Mislim, osjetim. Razlika je očigledna. Prigovor. Na osnovu čega? Poštovani sude, na osnovu člana 14 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i odbrana mora imati nesmetan pristup svim dokazima koje imaju tužiteljstvo. Obje strane u postupku moraju biti ravnopravne. Da, to je tačno. I šta predlažete? Pa, da i odbrana malo dobije uvid u dokazni materijal. Tužba nema primjedbi. Dobar dan, gospođice. Dobar dan. Nemojte zamjeriti, ali kompleksnost sudskih procesa zahtijeva kompletan uvid u dokazni materijal. Nije problem. I? Sram vas bio. Sram i stid. Matematika. Matematika? A može i fizika. Znaš, bitno je samo da je dosadno. Bog me ubio ako ja išta kontam što ti pričaš. Pa kako bola ne kontaš? Vidi, znaš ako neš da budeš brz kao zec, znaš ako hoćeš da guslaš, kako bi ti rekao, u kontinuitetu, važno je da misliš na nešto što je pravo dosadno. A ja nalazim da su matematika i fizika pravo dosadne. Kerine, da nemaš jučerašnje dnevne novine. Bacio. Da se moraju čuvati 2 dana, ne bi se zvale dnevne, nego dvodnevne. A majke, nigdje ne mogu da ih nađem. A fali mi kupon za nagradnu igru. A to vikend u Dubrovniku. Ja. Samo mi od jučer fali kupon i da pošaljem, gotovo. Da, bazijad, ja sam mislio da si ti ozbiljniji frajer. Te nagradne igre, to ti je za naivčine, za budale. A što? Nekog će izvući, to ne bi bio ja. Veće su šanse da su u Bosni izdobri nego da ti odeš u Dubrovnik. Vidjet ćemo. Živi bili. Sad bi volio da me izvuku naći kupon. Samo da ti mogu krv piti. Naći. Pa što si bolan takav, možda baš neka izvuku. A možda, možda si ti stvarno izuzetno dobar u seksu. Postoji mogućnost da danas upoznate fatalnu plavokosu ženu koja će se zaljubiti u vas na prvi pogled. Ja. No piše. A to vidiš, ovo je dokaz da nisu horoskopi baš uvijek potpuno tačni. A što? Šta vi mislite, da se meni ne može desiti da ja upoznam neku, recimo, inteligentnu, elokventnu, atraktivnu plavušu? A možeš, ne kažem to, da. Ali ovo da se ona zaljubi u tebe na prvi pogled, ma daj, zate, uozbilji se. Nikad mi nije bilo jasno šta je ona moja Merima vidjela u tebi. Kao da se u putu niste sreli. Onako ona lijepa, pa markantna, pa zgodna, pa careva grada je vrijedila. Jest, hvala, bila je dobra duša, što jest. Na ranu da je priviješ. Dobra duša, vala ni nalik na vas, ko da se u putu niste sreli. Daj tu kafu i nela prdaj za te. Znaš šta, ja kad vidim da mi nadolazi ona erupcija, znaš, ja istog trenutka prevrtim u glavi par formula i onda guslam u kontinuitetu, jebeš minut. I duže. Mili, nemoj se ljuti, ali hajmo krenuti priču, svoju jutro pričaš o tom seksu, rekao bi čovjek seks mašina, a dobro znamo i ti i ja da stvar nisu takve. Šta ba stvar nisu takve, a kakve su to? Aj pošteno reci, kad si zadnji put bio s nekom? Zadnji put sam bio s nekom juče i jutros. A s kim, materi? Pa s onom. Daj, bajke, pomozi mi reći ma znaš, ona najbolja. Svesnom sam bio. Ti? Pa što ja ne mogu biti svesnom? Nas dvoje smo ti u jednoj takvoj razuzdanoj vezi, razumiješ? Ta veza traje danima, ma šta danima? Noćima. Malter otpada. Majke mi, mile, sam ovu iščupala, 8 s lijeva. Kad prije izraste? Upću se. Tačno ima da se ubijem. Moraju pivara mile. Rakiju, troduplu. Pa to je neki veliki belaj. Ostavila me. Otišla. Branka to ostavila. Otišla u Zenicu kod svojih. Ma nema druge, upću se. Slušaj, Simo, dok ti to sve isplaniraš, apropo, ja ga moram zabiti. Branka, pa ne mogu živjeti bez neke, ne mogu. Nema druge, se moram ubiti. Kolega,
Samoubistvo kao privremeno rješenje nikada nije pokazalo dobre rezultate. Kraći espresso, molim te. U čemu je problem? A u čemu je problem? Ostavila ga Branka, otišla u Zenicu. Opet? Je to i prije radio? Ja znam 5 puta. Ne mogu više, ne mogu. Nema to smisla. Gotovo je, odlučio sam, idem sad u WC i zagnjurit ću glavu u vodu. Udavit ću se u vodokotliću. Bistro. Stani ba, hajvan, ostavi mi vodokotlić. Halo! Ja ću poluti sad nastaviti. Oprostite, radi li ovdje Iko? Radi. Otišao samo u vodokotlić. Ne, u toalet za vodokotlić. Sad će on. Malecka, šta ima? Ja ne mogu vjerovati, šefe, koliko ih ima. Nadam se da govoriš o klijentima. A o obrvama govorim. Ukoliko ih iščupam, nove izrastu. Ma, to ti od tog ogledala. To ogledalo što povećava, to je najveća glupost. Vidiš i ono što se golim okom ne vidi. Vidi mi, Bora, ko krateri. Pa vide se vama bore i bez tog ogledala, šefe. Stvarno? Jo, a znaš šta možete? Botoks. A taman vas eno čeka u kancelariji onaj estetski neurohirurg doktor Ratković. Doktor Ratković je tu. Jeste, eno čeka ima pola sata. Pa što šutiš, što mi ne kažeš da je čovjek tu? Doktore! Pa gdje je taj barmen? Ja bih voljela da sad popijem čašu dobrog šampanjca. Ni manje ni više nego šampanjac. Pa imam razloga za slavlje, znate, danas sam dobila parnicu na sudu. To je uvijek idealan razlog za slavlje. Pa ništa, mislio sam nešto ima, dobro, nema veze. Recite. Ima tu malo niže jedan odličan restoran, a ja još nisam ručao, pa... Pa sam mislio, ako vi želite, možemo da odemo da ručamo zajedno, popijemo taj vaš šampanjac i proslavimo pobjedu. Zašto da ne, vrlo rado da. Gordana! Vesna, otkud ti? Pa ja evo radim tu preko puta, ovo je jedan od moja 2 šefa. Kako je svijet mali. Vesna! Jo, šefe. Slušaj, naći ćemo se ti i ja malo kasnije da pričamo. A Nenad i ja idemo sada na ručak u obližnji restorančić. Ja sad idem samo do toaleta, brzo ću. Jo, šefe, nije valjda da petljaš nešto s ovom Gordanom? Nadam se. Nemoj, šefe, molim te. Pa sam jede! Apsolutno me ne zanima tvoje mišljenje ni o čemu, kamoli o ženama. Jel znaš ti šta je meduza? Znam, šefe, ona riba. Ta riba je uspjela da se održi bez mozga 650 miliona godina. Ima i za tebe nade. Evo me, Vesna Ljubavi, čujemo se za kafu. Čujemo se! Vidjet ćete, gospođice Gordana, taj restoran u koji idemo je par excellence. Ja imam povjerenje u vašu. Ajde, nisi normalan. Idi kući, paronjaj po vodokotliću. Pusti me da se ubijem ko čovjek. Branka! Nećete Branka ovdje čut, hajde ti izađi na ulicu fino, pa je zove, nije Zenica daleko, voda ti čuje, hajmo. Branka! Budale, majko Božja. Opa, mala, ti tu, a? Evo, ovdje sam. Gdje ću biti, što ne bila tu? Pa rekao da nisi negdje hopat supa s Rifetom. Molim? Šta s Rifetom? Mada kad te čovjek ovako pogleda, mogla si puno bolje proći od njemu. Ma šta pričaš ti? Kakav Rifet ja? Ti nisi normalan. Pa ne znam ja ko je lud, ko je normalan, ali Rifet priča da ste vas dvoje žeganje, šta ja znam, gori se. Rifet priča da smo on i ja. Priča po cijelom gradu, svi znaju. Jao, majko, šta sada radim? Šta da radim, majko, ubiću ga. Ubiću ga. Rifet po cijelom gradu priča. Pa kad ja znam, možeš misliti da. Šta sada radim? Znam, nema mi druge. Dobar dan. Kako ste? Ja sam, Vesna su nam vratilo. Vesna, da. Da nije do vas došla ona glupa priča kako smo Rifet, Cunjavac i ja zajedno. I 10.000. Vjerujte mi da to nije loša ponuda. Platite tu nagodu i gotovo. Ipak ste vi na ženi izveli pogrešan operativni zahvat. A onda još ima da platim sudske troškove, pa vaš honorar. Moj honorar. Doćemo lako. Možda bi tu vi i ja mogli nešto da se dogovorimo. Kao na primjer? Vi na toj vašoj klinici radite i te, jel, mislim, sve estetske te zahvate. Da, većinu. Radite i onaj botoks kad neko hoće da makne bore. Pa to je rutinski zahvat. Pa eto. Onda sigurno možemo da se dogovorimo. Uglavnom, ta priča, to Rifet i ja, to nešto, to je obična glupost. Izvinjavam se. Šef, čekaj, moram da pričam s tobom. Hajde ako baš moraš.
Pa šta se dešava s tobom i s Gordanom? To, ti i ona. Pa ništa, bili na ručku, popili flašu šampanjca, razgovarali, divna žena. Čekaj, stan, šefe, toga sam se i bojala. Nisam htjela da ti kažem. Gdje smo se nas dvije upoznale, bilo mi je nezgodno, ali sad moram. Gdje ste se upoznali? Pa, znaš ono kad me ostavio dečko, baš me bilo potreslo. Aha, tebe svaki momak kad ostavi ti nervni slom dobiješ. Tako je, ja to emotivno podnosim. Ja, dobro, i kakve to veze ima? Pa, kad te tako strefi nervni slom, onda te onako doktori nekad stave do Jagomira. U Blentar. Ja to volim da zovem psihijatrijski odjel. Izvini, molim te, šta da ti hoćeš da kažeš da si ti Gordan upoznala na psihijatrijskom odjelu, jel? Tako je, jeste. Pa mislim šta, kakve to ima veze? Žena je imala težak život, imala nervni slom, šta? Stres, to je moderna bolest. Ne, nije ona imala nervni slom, nije ona zbog toga ležala na psihijatriji. Nego? Ona boluje od obsesivnog ponašanja prema muškarcima. Šta ti je to obsesivno? Zdravo, ljubavi. Zdravo. Mama, tata, ovo je Nenad. Pozdravite se. Jasno, drago. Nenad. Za njega ću da se udam. Eto. Ime prestolonasljednika ubijenog u Sarajevu. Prvo slovo mi je F. Nemam ovog pojma. Nemoj mi zezati, to ne znaš. Ko bi to upratio? U Sarajevu se svaki dan desi neko ubijstvo. Ko bi upratio kako se svaki ubijeni zove? To je bilo prije 100 godina. Pa kako ću tek onda znati? Pa jučer su ubili tamo nekog na čaršiji i ja ne znam kako se zove. Ko bi znao šta je bilo prije 100 godina? To nema logike. Mila, vidim ja da mi moramo neki čas iz istorije baciti. U čemu ti to? Slušaj, prije 100 godina dok su Austro-Ugari bili ovdje, princ Ferdinand sa ženom dođe iz Beča da obiđu Sarajevo. Nako, turistički? Jeste, eto, turistički, Rusakove na leđa, došli ljudi stopom da vide šta ima. Nemoj me prekidat, sad ću ti ispričat, nema ponavljanja. Ja sam budala 2 dana, ja obilazim čitav grad, a ne sjetim se da vi čuvate stare novine. Pa vidite, komšija, šta bi vi da ja to ne radim? Jučerašnje ili prekjučerašnje? Od utorka. Samo mi taj kupon fali i da pošaljem. Jao, divno, komšija. Ali dobro, ne znam zašto vi igrate te nagradne igre. Pa to je za naivne budale. Ljudi, ja ne znam šta je vama. Pa nigdje ne piše da baš ja neću biti izvučen. Ajde da vidimo. Evo, na primjer. Evo ovako. Tiraž novina je oko 100.000, je li tako? I sad nek svaka druga bude u igri, znači 4 kupona po broju, imamo 2 nagrade i sad ćemo izračunati. Evo, koeficijent 6/2, idemo, pamtim 8, pišem 13. Imate šansi, komšija? Eto. A znate kolike su vam? 0,00004%. Pa ja bi se, komšija, da sam na vašem mjestu već počela pakovat. Volio bi da dobijem ovo putovanje u Dubrovnik, samo da se vama i onom Kerimu na slamku krvi napijem. Izvinite me, moram kod doktora. Vi kod doktora, pa vi ste zdravi kod ren. Pa zdrav sam ja, nego onako, nešto, bez veze idem kod doktora. Doviđenja. Doviđenja, komšija. Kod doktora nije nikad ni kihnuo. Pusti me! Hojbanu, vrš napolje! Vrati mi bonsek, nemoj se ubijem kod čovjeka. Jel, ovdje si došao bonsekom rezat vene da mi usjeriš keramiku. Ma neću ništa da flekam na lavabomcu, znam ovo, fin lokal, pazim ja. Aj ti fino, mili, kući, pa lijepo reži vene cijeli dan, evo ti bonsek gdje imaš slučin, vaše stvari. Evo ovdje nećeš. Svi budale. Jeste da se ubije, da skoči fino s mosta ko sad normalan svijet, ono hoće da prazni, da prlja, da se mora čistiti za njim. Aj, nema obzira sekunde. Ne znam, šefe, ja šta tebi da kažem. Ako se Gordana ubije zbog tebe, nemoj da je na duši nosiš. Šta ti je, neću ja to dozvoliti, vjerujem, ja ću to fino, suptilno objasniti. Čuti, evo je. Dobro je da si tu. Nadala sam se da ću te ovdje zateći. Zdravo, Vesna. I ja sam se baš nadao da ću tebe zateći. Vidi, trebalo bi nešto da porazgovaramo, pa ko možemo kafu da popijemo. Da porazgovaramo? O čemu si htio da porazgovaramo? Vidi, Gordana, dušo, ja ne znam baš kako da ti to kažem. Nemoj, molim te da sad moram da se ubijam. Ako me ti sad ostaviš, ako me i ti ostaviš, pa ima da se ubijem 100%. Šta je ovo u pizdu, materno, isto neka epidemija, svi hoće da se ubiju i to ovdje. Neći. Idem ja zaključat halu i jebo ti, budal. Gordana, dušo, pa polako, ja uopšte nisam stigao da ti kažem šta hoću da ti kažem. Znam ja šta muškarci hoće da kažu kad hoće nešto da kažu. Nemoj, molim te da se ubijam, nemoj, nije vrijeme za umiranje. Pa ja bi crkla kad bi se ubila. Mama, nisam to mislio.
Nego šta? Mislio sam, šta ja znam, ako imaš vremena večera za neko piće, neku večeru, možda neke violine. Jo, Bože, pa ti si divan, izvini, ja sam se malo prepala, znaš, stvarno nije vrijeme da se ja ubijam. Pa ti si ljubavi divan, ja tebe obožavam. Čuješ? Ja tebe obožavam. Izgledam se malo šminka poremetila, oduh ja u toalet. Torbica. Šefe, ne može se suptilnije reći nego u govnima si dozavrat. Izvini, šefe. Izvinite, dobar dan. Ja se izvinjavam, ako mogu samo minutu da vam oduzmem. Ja sam Vesna. Vesna Sunovratilo. Ne znam je li to ime nešto znači, ali ako ste slučajno čuli da sam ja i Rifet Cunjavac nešto bili zajedno, ja to moram energično da demantujem. Energično. Stvarno dobro izgleda. Utegnuto. Malo mogu prvih dan, dva da se pojave određeni problemi u vezi sa suzenjem, ali nije zabrinjavajuće. Kako mislite problemi u vezi sa suzenjem? Pa u tom rajonu oko oka tu se nalaze žlijezde koje proizvode suze i prilikom implikacije botoksa te žlijezde se malo nadraže. Pa par dana moguće da vam oči suze više nego što je normalno, ali to je prolazno. Ništa što bi vas trebalo brinuti. Nek se pusti neka suza. Glavno je da to dobro izgleda, tako? A evo, ja sam malo ko da mi se plače. Tako, hvala. Izvinite ako sam vas dežurirala i prijatan dan. Doviđenja. Tako, to je bio Avdakić na A, zadnji. Sad idemo na B. Ostavljaj se! Moramo reagovati komunje! Gdje gori, šefe? Izgleda da sam pronašao način kako da se riješimo ne ludije, Gordane. Dolaz da vidiš ovu. Vidi. Jo, šefe, pa ovo si ti umro. Nisam umro, poginuo, ne daj Bože. Vidi šta piše, poginuo u tragičnoj nesreći. Daj solotep, sad će ona. Ko, Gordana? A jak? Kraljica Katarina Kosača. Od solotep. Kraljica Katarina Kosača. Tako, vidi, Vesna dušo. Ajde, daj, tako, vidi, ljubavi, ti ćeš morati sada da odigraš nešto, znaš? Da odigram nešto? Jeste. Pa šefe, ako si umro, potpuno je neprimjereno da ja sad tu plešem. Ja ću poluditi stvarno. Vesna duša, morat ćeš da odglumiš tugu, razumiješ me? A od čega si umro? Šta da kažem? Kakva se nesreća desila? Od čega si umro? Ne znam onaj, smisli nešto, brate, eto, sjeti se nekog zadnjeg događaja kojeg si čula, improvizuj nešto. Vidi, Vesna duša, moja sudbina je u tvojim rukama. Samo naprijed. Šta je ovo? Jo, Vesna, šta je ovo? Sjedi, draga Gordana, sjedi. Tragedija se desila strašno. Kako? Zašto? Zašto? Nenad je, on je bio, u stvari, on je bio u svečanoj povorci. To je bila svečana povorka automobila i narod je mahao zastavicama. A Nenad je, on je u kabrioletu je bio. I on i njegova trudna supruga. Šta priča ovo, budala mojsko mila ljudi, ja ću poluditi sa njom ovdje skroz. To je bila češka grofica Sofija. Pa kako ja ništa ne razumijem. On meni nikada ništa nije rekao za tu Čehinju. Ma nije to sad bitno. Bitno je da je tamo kod mosta neki Gavrilo izašao sa puškom i pucao na njega i ubio ga iz principa. Ode nam Nešo. Kuku. Jesam posjekao buku, ali sam u tom momentu mislio da je ta bukva u mom zemljištu. Vi dakle ne poričete da ste posjekli to divno zeleno ponosno drvo, čija je 100-godišnja krošnja dopirala do oblaka. Kolega Hadžić, je li vam dobro? Dobro mi je. Nego sam strašno emotivan, gospođo sudija. Strašno sam emotivan, pogotovo kad su bukve u pitanju. Doživotnu bi ti ja dao. A nije meni što on hoće da se ubije, nek se ubija kako god hoće, samo nemoj gdje god hoće. On ila je Bog navalio ovdje kod mene da se likvidira. Stvarno nema smisla, nema poštovanja, nervirane. Znaš šta sam? Ti si guska iz kataloga. A što, šef? Meni se čini da je baš sve dobro prošlo. Kako što, ma kako ćeš joj objašnjavati ubistvo Franca Ferdinanda Bola, pa mogla si joj reći da me je roknuo Osvald ko Kennedy-a snajperom. Ko? Znaš šta, u tebe se čovjek stvarno ne može pouzdati. Ja kako to vidim, bitno je da ona povjerovala. Sve ostalo su nebitni detalji. Jo, izvini, šefe, momci, poznajete li vi onog Rifeta Cunjavca? Ako čujete da on ja nešto, da smo to je sve potpuno bez veze. Potpuno bez veze. Konop je reše. Ej, stani, hajmo, ej, Simo, stani! Otvaraj!
Ja ću da te ubijem, nemoj se ništa sekirati. Kerime, polako, čovjek hoće da se ubije, moraš to malo suptilnije. Simo, pa šta da radim, ili treba ovdje da se objasnim pred zatim. Dobar dan. Izvinite, da, ako mogu samo minutu, da, ja sam Vesna Sunovratilo. Kolega Simo, kolega Nenad ovdje. Molim vas, kolega, razmislite još jednom koliko samo neriješenih slučajeva čeka na vas. U životu nije bitno, koliko je puta čovjek pao, nego koliko je puta čovjek uspio da ustane i da očisti pantalone. Kolega? Da, ja ću, ajde. Ajde, molim vas, pa ja i Rifet, pa niđe veze, gluposti. Život je lijep. Misli na svoju djecu. Misli na ono jedno, pa drugo, pa treće. Misli na nas, Simo. O, Simo. Čuješ li ti mene, Simo? Šta se to ovdje dešava? Onaj ludi Simo ušao s 3 metra konopa, hoće da se... Jao, pa da i ja probam. Pa nemamo šta izgubiti, hajde. Simo, čuješ li me? Ja sam Vesna Sunovratilo. Simo, da ti kažem, ako si čuo nešto za mene i onog Rifeta Cunjavca, pa to da znaš što nema nikakve veze s mozgom. Pa to je potpuno bez veze, to su glupe priče. Simo, čuješ li me, Simo? Javi se! Narode! Šta se ovdje događa? Halo, je li to klinika doktora Ratkovića? Zijad Hadžić je ovdje. Zijad Hadžić, treba mi doktor, hitno. Ma razumijem ja vas da je on u operacionoj sali, ali razumite i vi mene. Plačem, ne mogu zaustaviti suze. Košulja mi se skupila od suza. Molim vas, recite mu čim izađe iz operacione sale da mi se javi odmah. Ubiću, hanju jedan! Držite kodilu! Pa nemam ja vremena, stvarno, za ovo malo što onaj hoće da se objasni, samo ste vas dvoje trebali još. Simo! Čekaj, jesam li ja dobro razumio, ovaj advokat Simo hoće da se objesi i zaključao se u njegovu halu. Koga nagovori da živ izađe iz hale, ima odine da jede, da pije cijeli dan, šta hoće, koliko god hoće. Evo, probavamo sve nečem da se javi. Ne valja vam pristup. Vidi, ti si moj šef, ali reci mi, vi advokati, kakve klijente najviše volite? Neke firme, brate, pune koliko, velike korporacije. Ko Telekom? Telekom ti je u pravnom žargonu zlatna kuka. Slušaj, ajde, molim te, kad smo kod koke, ukucaj mi ovaj Simin broj. Šta će ti? Hajde, ukucaj pa šli, hajde. Halo, odvjetnik Simo 600. Ovdje je financijski direktor jedne Telekom korporacije. Vidite, naša firma ima jedan spor nekoliko miliona eura, pa ako biste bili voljni da nas zastupate i da preuzmete taj slučaj. Naravno, mogu, preuzimam slučaj, smatrate to riješenim. Evo, samo za vašu informaciju da znate, moj odvjetnički ured već je decenijama specijalizovan baš za telekom operatere. Tako da smo tu kod kuće, shvaćate. Nego recite vi, u čemu je pravi problem? Mislim, što je tačno problem? Pa, vidite, možda je najbolje da dođete kod nas u našu korporaciju pa ćemo to sve riješiti. Čekamo vas. Šta si ti rekao? Svaka dala, šta god hoćeš. Vidi ovako, hoću jedno pivo, jedan viski, kutiju cigara, jedan tost damama šta hoće i tako svaki sat. Ujebote. Šef Zijanija. Ovdje bi se jedino punjica obradovala. Vrijeme da se rahmetlija ukloni. Jel dolazio Zijad? Evo ja ga čekam. A što ga ti čekaš? Ne znam, rekao je da budem tu 12, da će doći ko biva nešto važno da mi kaže. Pa i meni je rekao da ima nešto važno da mi kaže. Šta bi to moglo biti? A ne znam, nisam pametan. Da znaš da sam zabrinuta. On je u horoskopu Škorpija. A kad Škorpija počne da saziva ljude, to ne ide na dobro. Evo ga, sad će nam se sve razbistriti. Tu ste vas dvoje. Moram nešto da vam kažem, važno je. Pa komšija, što vi plačete, pobogu? Vjerujte, i vi ćete plakat kad vam kažem to što imam da vam kažem. Moram samo do toaleta da se malo umijem. Šta mu je? Ljudi poginuo Nenad. Molim?
Lažiš. Gospođo moje saučešće, šef je bio divan čovjek. Ajde, ne govori gluposti. Pa kako je moguće da vi to ne znate? Kako je moguće? Zato je Zijad nas sazvao to da nam kaže. A lijepo sam mu govorila da u horoskopu piše da ne vozi ko hajvan. Znači, saobraćajna nesreća. Jesvala vozio ko sumanu. Joj, a bio je tako dobar i u suštini, u duši, dobričak je. Jesvala, bio je, eto, naravno da ga piješ u suštini. A u kome je vas dvoje to u suštini? Da, ovama, šefe. A otkud tebi kretenu da je Nenad poginuo? O, ja poginuo. Pa vidio, šefe, na vratima bila smrtovnica i slika visilo. Kreten, jedan kretenski, trebalo bi te utući. A ja ne mogu da vjerujem, punice, da ste vi za mnom suzu pustili. Ja za njim suzu pustila. Tam nešto upalo u oko. Šta se to ovdje dešava? Ma ništa, mi misli ti vas sazvao da nam kažeš kako je Nenad poginuo. Nenad poginuo. Ma, budale, pusti. Ovo što ja imam da vam kažem nema nikakve veze sa Nenadom. To ima veze samo sa mnom. Sa vama? Samo sa mnom. O, majko, nekako ove suze da mi stanu. Moram ponovo doći Rife, izvinite. A šta je njemu, što on plače? A ne znam, sazvao nas je nešto važno da nam kaže. Haj, znaj se. Jao, sinulo mi je. Šta to? Neki dan, kad je dolazio kod mene po novine, rekao je da mora kod doktora. Kod kakvog doktora? Ne znam, bio je taj novi. Ne znam kod kojeg doktora treba. Pa vi mislite da je bolestan nešto? Pa čekaj, zar nije rekao da ovo što ima da nam saopšti da to ima veze samo s njim? Jest, i znaš šta, vidiš ti koliko on plače? Mora da je to neka fatalna bolest. Šta je ovo? Ma ništa, Zijada, mogu te Uzmi, pročitaj. Doktor Ratković. Čitaj. Užasno mi je žao zbog vašeg stanja. Morate znati da ćemo ja lično i čitava moja klinika učiniti sve što je u našoj moći da vam olakšamo muke. S poštovanjem, doktor Ratković. Ja, majko moja, pa to izgleda umire, jel? Evo me. A sad konačno da vam kažem to što imam da vam kažem. Znate onu nagradnu igru što sam igrao? Da. Dobio sam, izvuklo je mene, puknite na dupe, tra-la-la-la-la, Zijad ide u Dubrovnik, igraj Linđo. Šta me gledate tako, krivo vam, jel da? Dobar dan svima. Aisha, nisam vam rekla, ako ste slučajno čuli neke priče za mene i ovog ovdje glupog Rifeta, samo da znate da je to sve bez veze. Majke mi, šefe. Dobar si danas, Mili, a? Jesam, odličan. Nikad bolji. Znaš kako se ono kaže, da preboliš jednu ženu, najbolje da odmah uđeš u drugu. Mislim, uđeš u vezu s drugom. Šta je naletla, neka nova riba, a? Klijentica. Sinoć sam naletio na nju, ko avion. Nedavno je vjerenik poginuo. Šta ćeš ju upoznat? Trebala bi doći svakog časa. Zdravo, ljubavi. Mama, tata, ovo je Simo. Simo, tako mi je. Za njega ću se udati. Ovaj put 100%. Tako je, gospodine Žerajić. Rifet i ja nismo nikad bili skupa. Jest. Hvala vam veliko. Prijatno, doviđenja. To je bio Žerajić, zadnji na Ž, Sarajevski kanton, gotov. Idemo na Zeničko-Dobojski. Nije ovaj tako debeo, začašćemo to.